আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ। आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहानबद मरुइबा पाउ नोंजु बेंगोलदा इहान हानबा ओइना सुबेंदु अधिकारीबु बीजेपी की मुख्यमंत्री ओइना हौजिक नेहाकी ममांगदा वाशक लौख्रे राज्य सिदा पंदुना लैरिबा केसिंग अतुबा मतमदा लोइसिनबा ngasi नेशनल लोक अदालत पांगथोकली लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणिबु डिफेंस स्टाफ की अनोबा मकोक ओइना हकहनख्रे अमसोंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की डाटा हेकाथोन 2016 माइ पाकना लोइसिनख्रे नोंगचु बेंगोलदा इहान हानबा ओइना सुबेंदु अधिकारीबु बीजेपी की मुख्यमंत्री ओइना हौजिक नेहाकी ममांगदा वाशक लौख्रे कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड पांगथोकबा थौरम अदुदा श्री सुबेंदुबु राज्यपाल आर.एन. रविना थबक पाइबा अमसुंग अरोनबा ngakpagi वाशक लौखी আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ। थोरमदुदा नुपी अमा यावना मंत्री मंगा अमसु वाशक लौखी वासक लौबगे थोरमदुदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के प्रेसिडेंट नितिन नवीन, केंद्र की मंत्री सिंह, इंडियन सरकार पाइबा राज्य सिंह की मुख्यमंत्री अमदी उप मुख्यमंत्री यावना मसक नाइबा मियोय क्या सरुक यारी मणिपुर की मुख्यमंत्री युमनाम खेमचानसु थोरमदुदा सरुक याखी तमिलनाडुदा टीबीके की मकोक श्री जोसेफ विजयना लुचिंग सरकार अमा सेमबगी मतांगदा लेखाई ताबा ngamdana लैरी सरकार सेमबदा IUML ना टीबीके बु सगतपगी वाफम अदु तोखिबदगी फिबम असि ओइरकपनी मसिगा लोइनना वाशक लौबगी थौरम ngasi पांगथोकनी तौरम बदी तोखरे मसिगी ममांगदा एक्टरदगी राजनीति जंगलकिबा बिजोयना महाकपु मसिंग याम्बा सदस्यत ओइना छगोली हाइरदुना ngarang राज्यपाल अमुहन उनदुना सरकार सेमलगी हाइकिबनी मरगसिदा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML की मकोक प्रोफेसर खादर मोहिदीन ना हाई महाकी दोल न टीबीके बु सगोले हाबगी चेरोल पीखिबा लैते पुदुचेरीदा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की मुख्यमंत्री की मिरेप एन रंगस्वामी ना उपराज्यपाल के कैलाश नाथ का उनदुना सरकार सेमनबा दाबी तौख्रे श्री रंगस्वामी ना महाकपु मसिंग यामलबा MLA ने सगोले हाबा चेरोल अमसु उपराज्यपाल दा पिसिन की उपराज्यपाल उनबदुदा इंडिया द चुंगसिनरिबा MLA सिंग अमदी दोल सिंग अदुगी लुचिंगबा सिंगसु यावके मदुगी ममांगदा इंडिया द यावरिबा दोल सिंग अमदी नौना कारबा MLA सिंगी ओइबा मिफम अमा पांगथोकतुना श्री रंगस्वामीबु मखोगी लुचिंगबो इना खनकी मिफम अदुदा ऑल इंडिया NR कांग्रेस की MLA तरानीथोय बीजेपी की MLA मरी अमसुंग AIADMK अमदी LJ की MLA अममम यावके केरलम हंदक पांगथोकिबा राज्य विधानसभा मिखलदा ख्वाइदगी मसिंग यामना काकिबा दोल अमा ओइरिबा कांग्रेसना मुख्यमंत्री ओइगदबा मियोय हयेंग फावबदा लाउथोकलबा याय हाइरे कोर्टसिंगदा पंदुना लैरिबा केसिंग अथुबा मतमदा लोइसिनबा ngamnabagidamak मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी अमसुंग लीगल सर्विसेस अथॉरिटी न सिंदुना ngasi इम्फाल की लम्फेल पाता लैबा कोर्ट कॉम्प्लेक्स अमसुंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुनुमक्ता नेशनल लोक अदालत पांगथोकली अमरोमदा मुख्यमंत्री युमनाम खेमसाना नेशनल लोक अदालत पांगथोकलिबा असिदा नुंगाइबा फोंदोरकली मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी की मखादा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी न सिंदुना राज्य सिगी जिला खुदिंगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स सिंगदा थौरमसी ngasi अयुक पांगथोकपा हौकिबा असिदा मियामना खुदोंगचाबा सि लौबियो हाइरे मिपुम खुदिंगमांगना मतम कुइना पंदुना लैरिबा केसिंग ngasi की तांजा असि लौदुना लोइसिनबियो सोशल मीडिया थागत पवारोन मद सिर खेमसाना हाई कोर्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी ने ngasi लोक अदालत पांगथोकली असि यामना मपुंग थौगनिंगाइनी मुख्यमंत्री युमनाम खेमसाना इरेंगबम रितु चनुना कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सरुक यानबा खलकपदा थागत फोंदोरकली स्कॉटलैंड की ग्लासगोदा चयसिगी जुलाई 12 अगस्त 2 फाबु चथगदबा कॉमनवेल्थ गेम्स की वुमेन व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम दा सरुक यागनी सोशल मीडिया थागत पवारोलमदा मुख्यमंत्री हाई सानरोयसिगी थौना अमदी अखांगनबा असि सिंथानिंगाई ओय कॉमनवेल्थ गेम्स असिदा चावना माय पाकपा ओइरसुनु हाइना श्री खेमसाना हाइरे
National Highway 38 Imphal Jiribam lambida ngasi mal puba gari 59 Imphal tamna changlakre aikogi Jiribam paumi ngathem Bishoji na hai mal puba gari sing adugi manungda petrol tarataruk diesel 32 LPG ama bilati mati mari amadi atai tongan tongan polam sing puba gari sing yauri tabiriba pawasi Agaswani Imphal dagini Lieutenant General NS Raja Subramani Bu Defense Staff ki anubumako oina khankre ngaksel mantraloy na hai Lieutenant General Subramani asi Military Affairs Department ki Secretary oina su thabak pugani Sri Subramani na hauzik Defense Staff ki mako oiriba Anil Chauhan gi tha sigi kuntra da loiba aduba mahut chilagani Lieutenant General Subramani National Security Council Secretary talisingani kunmanga gi September dagi Military Advisor oin thabak puduna lakpani Mahaglanmi gi Vice Chief amasung Central Command gi General Officer Commanding in Chief oinasu thaupuram khi tongan ba nokchuba amasung awang thangba maikay da paikhatpa maruiba operation singdasu luchingba misak ama oikhi Vice Admiral Krishna Swaminathan bu Navy gi makok oina sarkar na hapkre ngaksel mantraloy gi pauna hai Vice Admiral Swaminathan asi hauji Navy gi Western Command gi Commanding in Chief oiri Sri Swaminathan sahi nipurop Navy gi service ta lerektuna tongan ba thabak thorum kaya da achawba thorang yarakhi officer amani Vice Admiral Krishna Swaminath hauji Navy gi makok oiriba Admiral Dinesh Kumar Tripathi gi matam thasi kuntra mathoi da loikibaga makna mahuchilagani Unique Identification Authority of India UIDAI gi data hackathon isingani kuntaruk mai pangaloishinkre UIDAI data da hackathon isingani kuntaruk asina Mahiroi gi oiba akupa warol sing khangwa ngamlagani digital data identity gi khutang da tongan ba sarkar gi tawsil sing heda mapung phana pangthokpa ngamlagani Electronic amasung Information Technology Mantraloy na hairi hackathon asina mahiroi amasung nawariba myoi sing da tongan ba mai masing gi oiba khangninglaba lam sing tengbang piragani Gurudev Rabindranath Tagore chamum phubanga subama pokumon ga mari lainana Pradhan Mantri Narendra Modi Griha Mantri Amit Shah amasung ngaksel Mantri Rajnath Singh ikai kumnabu udli Social media thagat pawalwala mada Pradhan Mantri na hai Gurudev Tagore asi kala amasung sanskriti gi lamda achoba thodang lauramba misak amani Meghalaya Sarkar na Miyoi amana saba Inquiry Commission ama semduna Garo Hills ta hingsa gi thaudok amasung tangdu leita dabagi matangda thijinnaba khangankre Inquiry si thabakti ki pothara bajas Justice T Wi-Fi na chathagani sayisigi Martha da Garo Hills Autonomous District Council gi mikhal gi mirepse piselakla matung da thokiba thaudok adu thijinnabagi damak sarkar na khongthang asi paikhalakpani Commission asina hingsa thorokpagi haurakpham miyamda sarangna pohalakpagi akupa warol sing sarkar da thamgani hari Rajya Sarkar na tha taruki manungda commission gi report pikat kadabani haina chirol ama thokre Tripura gi Mukhyamantri Manik Shah na hairi rajya adu da e-office ki service cabinet thak tagi hauduna panchayat ki thak phaw sijinnari magna hai sarkari karmachari singna pukchel singna amasung lokthub lokoi leitana thabak pangthokshi Agartala gi Pragya Bhavan da revenue hakshel amasung election department gi candidate chama 15 da appointment letter kusindaraduna Mukhyamantri na hai Ek Tripura Sestra Tripura haibasi sarkari karmachari singna kathokpaga loinana masagi mathong ningthina pangthoklaba matamda ngamgani Indian Premier League ki ngarang Delhi gi Arun Jaitley Stadium da sanikiba match amada Kolkata Knight Riders na Delhi Capitals pu wicket 9 da thoikre Delhi Capitals da hana batting tawduna run chama 9 lauki madugi pakhumda Kolkata Knight Riders na over taramari ball anida wicket ani khaktamak turaga run chama 9 lauduna mai pakki ngasi Joypur gi Sawai Man Singh Stadium da Rajasthan Royals ka Gujarat Titans ka nubidang pung 8 makhai da sanaragani Saina da pangthukliba AFC Under 17 Women's Asia Cup Football da Bharat na Lebanon bu Group B gi match ma da Panjal Marishno da maithiba piduna quarter final changkhibaga loinana anoba itihas ma semkre Bharat ki Panjal Singh adu Sanjam Alva Joya amadi Pritika Verman na chankibani tournament asida Bharat ki team na semi final changba ngamlabadi 2023 ki FIFA Under 17 Women's World Cup ki qualify oiragani hauzigaroi bada maroiba pau amuk Nongchup Bengal da ihan hanbo oina Subendu Adhikari bu BJP gi Mukhyamantri oina hauzik ngahaki mamang da wasak laukre Rajya sida panduna leriba case sing athuba matamda loisina bangasi National Lok Adalat pangthokli Lieutenant General NS Raja Subramani bu Defense Staff ki anubama ko oina khankre amasung
Unique Identification Authority of India Data Hackathon 2026 mai pakna luisinkhre pauloi jare